Bonus akhir tahun Werkudara harusnya 1.200.000, 1.500.000. Dursasana harusnya 1.900.000, 800. Bonus akhir tahun 500. Rupa Kenca harusnya 750, 700, 600. Rupa Kenca rupa 500. Rupa Kenca rupa harusnya loro ki rupa Kenca rupa 500. Bonus akhir tahun. Bisa apa ki? Namane Baladewa. Si lali aku. Kudune 750, 700, 650, 500. Sentekake iki andeng kudune 800 gitu. Kudune 750, 500. Bonus akhir tahun. Siapa iki? Kudune 650, 600, 500. Kudune 650, 600, 700, 500. Sombo kudune 750, 800, 650, 600, 500. Iki nah pokoknya 10 biji pokoknya, tapi harus dibeli semua. Ya kira 500, kudune 650, 700, 500. Iya, kudune 650, 600 jadi 500. Cacahe 10 harus borong semua ini. Tuku bijian 500 gak oleh. Iki barangnya. Monggo. Engko bonuse tak kei hadiah. Pulpen karo petelot, karo sendok, karo piring.